Kembali pi berkait bapa ini ke video mentang sengi. Tengok mun orang pi ba kumbah pitip kene ka film Dhaka escape ka ba irak sudah release hauni Oktober arjar arpsau hang ni apa biju cinema hall po Shillong. Tekadang sakui ka khabar ba kham sautanat ba ya kene film Dhaka escape in pini no menta hang te apa yung wale panaler hakan rio tarik nyo tarik par pratarik u December arjar arpsau. Kapor kalong kapor 8 baje meski samje janmiet ban kyo je min met haka pratarik pat bagde ka sngi Sunday in pini ne ka film haka por lai steng amasngi haka por san steng jan met bar ka por ngiu steng min met tasko yung ongi pi ba ngi kwa min pini su in ka film hangte apo new long stan apo me ka fet hall kata ber persya ni ka petrol pump tin pini ne ka film haka khalai tarik bad u khasau tarik jong banai December arajar arpsau bar ka por kalong ka por 8 baje san baje bak ngiu baje min met te sako yung orang piang te podi bhai pat ngin pni ngin ka film pa sning haka arpo pratarik u December arajar arpsau berkari artat kasing sajan bari kasing yo te kapor kalong be kapor 8 baje san baje bat ngiu baje min met te ngakan men ba par khoi pet ba pen kersalem ngin ka film jonga bat sako hi kwa pentip sapi ba lada piwan pe ngin ka film haka singi sedang ma kata kalong handil tarik hang te po Jowai khalai tarik hang te apo Nostan barhaka arpa pratarik ang tipo umsning hata kasi sedang kita bawa tiket bar one pay ini ka film jonga ngin ay ka free calendar jonga ni ka Dhaka escape te kumta lada na pre jopi kibor ki onga ba kami calendar ma te haka ni ka por kadika kabuk sian ta jopi ban yo ta calendar te sawan kanang kai hak sing sedang bar peni ya ka ni film Dhaka escape hang te apo Jowai hanong stan bat apo umsning tangata kublish bone ngin sa champat